Ara yarui issue second session habo kai sosai. Jena yarui la tra ga chumai khar ara lumra ora thong da porim sa lumra kala isina dam shiga na thumli khamsai hi yang thada yang khang so gwang yonai ya khaye Ningshen pi sorry kiwal da mi ayang yu yang la awi design in thumli yang lo da ka sala ge thala study sa goi re ara issue ka kneu yarui zi habo kai sosai introduce all over ne jaga ari rak da mi leo mo yo min Khayaishai hoi in a puli hoi ne ana Thanmila in a somdol win ne Thanmila ini ti do khak khyak ngok ta khle no ri khang chirang rangai na chen yaw ri da phyo mi lo ka phau no zai dei dum yu atum ka phau no zai da khya gai lei nai da khi hang roi na da ai jom ge tuing phata sang ma tam da phai ne ari issue hi Hokharai Horaime hi Timreiyo Ramror Advisor Tangkhul Welfare Society Mumbai and Horaime no and Khayaishai na stage lega milo kala ari judges pinjin na Khayaishai na manga shong hi da ba mi khawa Ningshen are khanghan wi judges pinjin ya manga shong da ba milo ni share check Oh, Mumbai Lilay the Klaya, Tangkhul Limaram Naubing. Oh, 2024, we Liru Panidra Sunguda, where we saw me, Mayakui Funda, oh, Ring Pangarum Kovai, Masoala, Yariola Ratsum Razang had a co, itum good tonga. Lum chilau hapok vai sau say yaron nau gotong na oh hui yaron nau gotong na oh hui akasida yaron nau gotong na oh hui ni share Ningshen Mayoli Arava Gashu Dui issue guest of honor Sothing Shimrah, former and first president TWSM winner Nganang Rumse. Khayaishai kan iya Tangkhul Welfare Society we president tai kala we executive thing ilila higata opportunity kala platform kamiwa kachunga ningshimidle Achu Rulupunit we chief case Kala Comperes Kani Kali Hilrazang Haidakle Yaru Saikoli in a itum Rulupunit he Ring Pa may say Kala Lumlau may say he hung Pundle. Our ayi we are dumbly Luiru Radley Jika. Shunau Iran now, Mafugutibing, Shangh leaks at Atamli, Unkanang Pokau the hanging. Jenatum now, Uk Ningling Shada, Kamaduija, Kiklajka, O Mirin, Gok Dui Zambairok, Ralu Heriko, Kapaiwan, Saharwan, Rawan Luheriko, Ka Eva Arilla, Shimapan Rangi, the Kanangi the hanging. Ka araitum atang isi we pastor na change with continuity ki baramli kisaire itum ju khnang khai mle itum we miur hi hoksa shangai plung ji jat ne kreli awo ai we atamlila european thi honsan lak ina hone da hange atum na la ga da sakhla jika Oh, Liru Rangai Hare, Hoksa Shanghai Ura the Hangiji. Jianka, itum crea or in the Hoksa Ningjang, you did have from the Leisan. Aju isi pastor na atang Liru Punitwi, Bramila Chunka, cover side, Jena e Chivak Chunka Mavalike, Kata the Ina, Kanyaka at Saknai, itum Aju Liru Punit, sadly Ogda. Katada or in a Sasalak Lajang, Zilla Theater say, Jena in a Matuikanai Akna. Taka or in a Saksa, itum City Li, Kasahi, Zankat,
relevant sad le la ka la ki significant ki la ji ki teu ka touch sangai chena no hi society li kya important sa la ji maram le ki teu ka ta sangai minute thra ka ta hi khui khwai sa ke adang isi pastor na hang hai da itum liru hi February in March we marakli ki chung jang na sai da ngai jang jena khu wi khang de ya tissue da 10 to 15 days hi mayoni da hang jena atumna first day thang akamana first day ni ga achu ka hi rukhong ka kala shim ga ta sam tha la ga shai ga bai sa sang phok wi da hang jang jena first day thang hi ram jui shunawing chaili character matamai thui ki jiba hina through hi ana first rukhong le ana ba sek ki ta hang chui thili yaroi bing na sing phok ki ta hang kla yaron no bing na say hok tai that laga athum chi phanit phalak ina ida da sa phok ki ta hang jang jena aruila ithum na yang kai thum not work aruila kachung kana sa de le jang ithum phani thi hili hoksa amarim ka hak ina sal ga kyang li khuisok laga khongnai naung sot no bing le phalak ina shaing room laga khormang room laga sak ji arila south work north work ka practice sak ji tai ka isi west work ba cha ka ma thei lui ki ji thai ja jena athum hi chimik cho third day ra hai ra ji ka mi khang de le khuli mara chang sakli man ta hi khiwang la ji ka ma ka pha kula khurai ba shinei da jena khang de ji ba aure ta mahang lui ge ka lu hili ma tha mai thui ka la phau mai thui gi ji khi la ji ka la khang nui jang la khang nui hi athum da ka beauty contest ka tha nei da hang jang jena yaron na shnaw ma fu thurang ge bing chingkum ma dei la ka tong phangyai ka shan nga bai ka la khong sang sa la ga leng phuli lai ne la sa la ga cha de da hang je na khu ka tong ji chat sai da hang arui i thumui ta da mi khnya ga chat sum sa la kha yarui ka tong na chat sa la ga a chawi opinion ji share sang rok la ga ke sai da hang ja je na ta da ji last day mrarang ga 8 day ga ga wi thili 9 ga wi thili ve khur khu khang de bing li la ra chang sak la ga ta da jiwi khui ngala kham tha ka tha la ra yang khing sake da ta da ring phalak ina myon sai da hang ra jena ta ta ka arui liru gi hi sit sewing festival nei ja ire cha ta ka I thum sidili wa lui ma ba la khiwang ina liru myon hau ka ji hi na thum ka chung ka jang la phading de le da sang e ja ma itumwi awo ayuwa thamliwa agriculture lui khwa ji hi ta hina main source of income kala hi for survivor ni ja jena arui la itumwi wang la itum na Mumbai LUIRA laga ot sadagle hi katong wi wang hi itumwi survivor wi wang ni ja jena awo ayina luiru kamyon ta da itum na hili luiru kamyon hila iwi take khili hang lojika ma itum na itum wi survivor wi wang ring khwai wang sadle hau da hili itum rally po khui laga itum chingum hau ko phok hili rally po khui laga chat khwa ga ji important salak ki ja nana ki professionally jat khlak ji it doesn't matter ka itum ka tonga rally se ha sa khui laga ka sa ga ji itum wang trakar salak ke da ina paning khui kakanyali itum na luiru hili ki wang mi yon hau ko lajika number 2 li itum Tangkhul au series la khu ngte series ja jena khu khngte ya tissue da tui lang te kala itum we ka sa khwa lang de jena itum hili group ak salaga hita da ra khang room hina itum li oneness khok sa hi khirai itum miya khaina ka thei khang rok ka ya tam tharan mitha da thei rok ka ya tam tharan itum what ka salary phami ba pamai ja jena itum city li bam dle laga hikta hi important salak ke da iwa thege khwe jena point ka thumali itumwi culture ki sanglak ke ja itumwi traditional culture hi itum sanglak dle ka itum traditional culture ki itumwi tata sari colorful salak ina sari khangwai kala haula ka sa folk dance ka sa himang mani mkho awa ayuwa tamli
itum hi ning thalak sai da hang ja awai atam li itum hi tada arui ngasang kalak sai da hang ka arui itum ka thali klag ji la chuk kham chu tarkar sai itum ngai da lai laga ina phniung ka arui shim hi chapi masang rok mani ja ka ara ka sai gi yong ka shim chapi maksang li hai laga tabordor plus itum boundary sang rok laga te da pang rok ser le ja ta hi itum aw aiwi culture hi preserve sad lega sad le klag ji la itum khyang hi tarkar sai ja chena akana itum city li atachawi ringkhawai da ot sachat laga thanga ringpha khang rum thanga dada shimli kapam dada fil ga sag ji itum wang important salak chena aru itum city li bam salala itum luiru phanit khamion hi hila kha chang da le da iwi shit ka sang le ja chena aru itum na hiliang ka awan ka chung ka theid le ja aru kapaiwan la sarwan koktiwan ka chung ka theid le hi itum part of our luiru phanit la kho ja ka aru hi koktui zambairok itumwi luirui part of luiru lake ka itum na hi preserve masa khaba ja itum na forest preserve masa khaba now the luiru beyond salala main ingredients pingja simban man horali jiba hi itum aware salga itum hi voice out ka sahi tarkar sai da phaninge chena akana na I aju hi yang da kha ja sha hol hi pui da pam hai re ring phai aju luiru khmion hi khyang adam tharan itum society as a society ja va itum advance manga wa sang de le ji hangai arui itum hol spencer da le hol ya man lak plus khide le ra ja khrewi itum luiru ho ko phok atam li air india colony li 20,000 18,000 milga sasai ja chui termina yanga ba itomi advance satle sai ro ka inang han ngai ba society ba itomi forward satle ka na ina iwa individually yang log ja tam thara na ba ka tha da chatle ji hi itum khlata jung sangai ja na I khrawi wa aju itum luru hi khamyon de namara sigja I majang sigja ja itum luru hi mamyon bai samal de chena ina hili hang ngai ba itum manui de le ka yaron la sat le ka kala maling shop de le ka yang le ka itum society li contribute ka sa ga ji itum mam lai ai se ja itum na sa khang yi plong itum sa plong gi ji ne ina Ari John F. Kennedy ja US we 37th president he January 20 1961 le ali US president elect sane our first speech le on the kihangalajika ask not what your country can do for you ask what you can do for the country the hangre ja no we nation in the country in the kisami regular jima hanlo ka no we country jili ki contribute sa per regular ji hanlo ji ja itum la ajui hikatawi realization khirasi ja itum society ring phami ra kalam ring mira ji ina hangai ina iwi speech bukuprang laka tata ina kharjana ka hang hawe ina iwi mirinli hili bombay le experience sa ka hai kala hiwi relation ina itum society aju Tangkhul welfare society hila hiwi relation ina ka teu ka chang laga hok phok nei ja idum 2010 wi mamang liwa 12 wi mamang liwa idum society ma leisa mane ka atamak li early 2000 li idum hile miya kha thi sang hawe chena mi ba hi hospital li la ka sang da pam haw chena tata chuya dam li idum higda platform common platform hilam le sa thu chena thi sang khaya dam tharan mi le pesa ka teu ko mobilize sa khu ji la hospital li bi sangai da ar awi ka thi sa ji khuyong vai pesa ma le thu ja chena ji pesa ma le ma da shimli hangung la ga shimwi awa ba bing na pesa ren sa mi la ga hili khuirai
Johong wai pesa johora la hili johong e ja generally na ki realize sa kui gla jika as itum hikata tada common platform hikata li serve sa vai common platform ak le sa siki kya ka parak la ji ina tada machu ge ja kala chili tada hindi iwi ka hau jin na juya tamli iwi ka hau jin ka ta gla jika abu ba na chot lak ina inauli larik them sagrada inauli tam gwing sagrada Mumbai li johota la ga Kika Kathaila Masamba Kang Han Mahan Quilka, Hilit Sanghai Laga, Juiti Kasangwi Tungli, Paisala, Layman Zangwilaka, Kasagji, Ili Ning Hurt Salakawi, Jena, Tata Iwi Kapnili As Hiva, Itum, now the Hikata Him Shokai, Saplung saying Saplung Rogi, the Iwi Ningli, Akashap Laga, Itum Saya, Jena Ari Itum, Society Hikata Hili, Junga Ror, Lakin and Romidle. Jena in a year really hung ngaiva, itum mi katisar, kashok, kalag jot kachang, kradam taran, itum individual and the katong and the kavagi, Missar Marina, ka society in the approach Kasatap taran, Mikatongana, he participates Samilog, he notably hot ngai. In a Tada Iwi Canal, Sada Ari collision we 6 to Li Hang High. Carry each other burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Akana, akwe, kangazanli, na John Mingroglo. Chita aka, na tom Christowe, kagaso, kanganana, tom li Bible na hangliga. Jena, hili Bible na itom li hang the clay in the kikletka, itom we, Christian we, principles, le shilo, kala milling, John Mingroglo, itom li fulfill sang satalaga. Jena itung iwang society hi importance lake, jena na hi society iwang importance lake ji tail gate itung society le cooperate being rock se ji shulak in like satsa ngai ni islake. Jif kes win ang nalushit say. Ito may Khayaishai by Tangkhul Welfare Society Mumbai we President Tai kala awi ali otso room kuping sonau ping itumwi legisia guest of honor ja Sothing yaw homa kala razang khayang sonau ping inala tam shi ko yaw ke in the thaye ge ja main program hi lai delay jiwangai itumwi ning hi chil lai de klai ne inala tamu khiran mane khak shi ka ina atam ko yaw ke lui li wala ka Hanshi, Omninka, Ganghan Tahi, Naleli, Namsangai Punga, Team Shock China, Team Shock, Chilijan, Ashonka Shock, Purga Shock, Diniga, Purga Shock by Singana, Gini. Tada Purga Shock, Tada Itumwi, Achi, Itum Society, Lily, the situation, Katum, Tada Pun Sangai, Rapun Sangai Gini. Rapur Kupunga, Taka, his society with situation hit Hajaka. What can we do about it staying here in Mumbai? Suggestions Kaniga, Tada, Sugar, Mumbai, I think we're around 700, 800 of us. Capacity younger, Tada Shashini Shashat later. Hitadilla Mara Jingman say, Jivan upon Kang Sajiva. E Kilok survey Hungajo. It means a child researcher Lesangdale. Doctorate sa hyping, researcher Lesangdale, interested sa live, I think Christian thick side. Upon Kangai go. Itum Kayakana, in the Tunimatatura, okay, I'll take my Itum Kayakana, Iramli, Prasang like a leader, Gado, Pankang Sne. Acharamli Prasang, Oji Chungle Koji, Acharamli Prasang like a Chili, yeah, thank you. In the Palmer, Dings Lagaya, Pankang Tamil, he young got 80%. Young Kayakana. Itum Kayakana, Infali, Omninka, Ukruli, Prasangajil Gado, about hanging snake, Ukrul, Infal, Joe, itum around 3%. Fair enough, 3-4, you can thank you so much. Last, Manipur way, Ayarli Yakana, Prasang Dok Yakana, Gado Jili. Okay, upon Kanitum, put Gadliko. Okay, thank you, Lianka mi Trashika. Well, listen up, boys and girls. How many of you were actually born in Mumbai? Lift up your hands. Ooh. Joe. How many of you were born in Mumbai? How many of you?
Yeah, thank you. Give high five to each other. High five to each other. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much. In a puning ne. Iramli prasang, iramli rarka ka, kana iram tim disani klajam, tangul tium di tier. Ka chances are that tangul ti matui later. Itum Mumbai li Prague sangping, Manipur wena, Ayali Prague sangping hiva, tangul ti maturi jaka, matui shi tai jang, jung maina. Situation hi yang ka, in a kapaning. Ihi infali prasang, infali rarkai. Tangul tuili, tangul society lim thalakan expose kasa, tangul mishang, tada society church salik zadi class 8 kata went to tangul tim ti pokini. Jana tangul tu ikam kaida shodam tu, jang. Mayowung la kui. Okay, before that, ishawahi ani kung day. Ishawahi thalakan mon satyo. Jiwangina ishawu aram tim disyo. Aji ishawawi tui iram tui imam tui thing. Tuikani Shangh aknong tay. Iram teram tisal in the baptai. Ka aknoji nam kui time. Iram tui hang saka iwi line liang ka chili chat kaini. Ishibawi Mayowung lani. Tangul timati thwer ara. Tangul timati. Ishi now tumle. Now tum he tangul tui tadam show tadam kaipe shoro and mutui delay. Struggles hard lady. Cut tangul tui mutui delay. Cut iram tui wom tui tur. Even it tweeder. Iwi todain tweeder iwi now tun pings are iram tui. No halang, no hard tui. Itam tui jiva aramam tui tur. In the opening. Iwi totally a mushok salapai. Iwi now totally mushok salapai. Irrewi totally. Is it possible? I wish I were tangkul aram tuja ara shman tuja kogaji jang malirang wo. He octili makava money. Chalaka Latin tui he twila kaya twini. Arkibam tuida. Tado Merkli pulpitli kaikuna, Oja kaikuna, Tado Mutisang to be a pay. Meaningo, Moshamdla. Greek, Sanskrit. Twila kaya tui Arkipan tuida. Tui shmana day. In a peninga, Tangkhul tui chang hiva. Kasanka, Tado Mushman lapai. Ka itum achawiram, itum tui pai he. Zinkum shaka with liver. Ku kya with tui hina. Leisan iklujam. Kajuita tui ning out the rapung sangai go to Ming Chai. Kajibaba. Some sort of iram katak tino. Kung tissue lay. Shimrah Kung Ti Hang Parkley. Could take the room young iramata. Hangmuti Shimrah Kali Tumran of Ayalipam Sarau. Trana Pungipam delay. Kapungli comes intermarriage, inter Tada Kung can take who in a Nalaque that we Rafusang or Omninka Infali education of Ang Tapung High me kick delay. Chivan Iram Christmas Unsala, Tangul Tim delay, Diramde. Situation this is one situation. 100 years down the line, Iram Tui, Iram Gata cook it now being the Kuhi Tui, Malay's Haniklu Jang Ji, Tadaka. Just one situation. Second, Tui Akasada Mitarik Jiva Pangda Marasalapai. It's a possibility. Ka Tui Aqua Lungjili, Tuyash Manarek Jiva Makanga Meaning. Acha like a substitute, Shakespeare long to a substitute to Yarping Adamus in Tura. Hiktamak meaning how largely Akjung tada how it do Jungi to Pam Tam, Kajibaba to you, machine tour. Lali the clan cut to Kiki Kakalakila Jamaki, Lake Tui Hig Jung, Shiman man the clean. He Kahi Octavia Chane. Masasal Sapine. Evening to the Rak Zangakana. Tui he evolves up really. Example. English substitute one of the most evolving, welcoming, dynamic language. China,
Aram tuili shapshi tuili kiro hongli forest je forest mang je lama shap mada India wi tuyaka jungle ke ji tu hi la khuisang la jungle ji forest le hi kya ka dynamic sa tuyar pingi khuisang ka shemsui hai di je itum tangkhul lam tangkhul ti lam ka jang mening mane jang thada kyang do thada ma choi moroi ji ni ka thada adu ada ji ni ka thada ki bring la ma choi moroi ji ki tangkhul ti la hi thada ma choi moroi tangkhul mai te twen khu le di jang adu ada gi hil thada jang thada hisab ta sang la the hisab pila Hindi tu ni jang Sanskrit tu ni hi the tuyar ping chung hil tangkhul ti ungzang ma mai de in ga paning English tu lin example la hangai ji ni cha la ka itu Bible tu il hang ba ma jang invalid deaf dumb lame achi ok thorli hi sin ka teo ka feeling sa de jang miya kali thada tu gi jen invalid ne the deaf ne dumb ne dam tu gi it's becoming too rustic we can't use those words now politically correct in some shabshi tu li ki thadle ar raman jina the disabilities achi thili ki do handicap rade jang hand invalid tu thili handicap ar jilma shab mada disabilities chilbam tham da ka do people with special needs people with differently abled to hit the thaman fine tune saman le de inaga paning tangul to live teaching for the ko it in Bible li kido shaygish daji to yar shaygish li cha ka elbow space mle lem hilang me do shaygish ji da shaygish bum ji lang me do kun te tu malui lem ne invalid hang de le ja ayan dang le invalid chat fili ituma chan tangul tu li jong in happening ga mental disabilities kalewe no mental health challenges kalewe dui bingyaram ta ala kan chok le te tang English tu substitute thali bajang thala kan bhapta mantle miya khale bhapta mantle khai thumai kata rustic sala kan kappa ning kappa dale fidle ko tang lau ping them ping hi hangai ni changkhat hangai ni itum tui hi absorb salaka evolve sata the hi chang hi disabilities wi matang hi liver itum hi tuyar hi ba a chala bi tuyar ai lo mang che rang tuyar phok hi phung le chong pastor we sermon ak la ngai de tuyar ma le ko shem hui phok hui phung le omning ka itum na yeng gi ba khu ping li chi jin de le tuyar ping ha itum na evolve sa bai ka chang gi hi itum ka khni sa da I ta da ninga ga thadra prung sangai jine ka khni ka tum sa da 1947 hili ka khla la ka shabshinawa ka England we na awa ming hi ba hokla la ka Frank Kingdom Ward ukruli ra da jide 1947 ukruli da jide aina asha prever Jean Macklin ani hira la ka da khla ka ai shabshin in England we mean English ni New York we Botanical Society pashina ali commission charging Manipur li ungla ga chili thada awon thada tha le de click tong ji thumni rock pongkilo ne raw kwil ga sample ji thumni milo the New York Botanical Society na horticultural society ali thanong ji de jong ji ne ji sabshini ahi imphal in 1947 ukruli 47 to 49 ali ki pam chili pam ne suri ga song awilari li bi having suri ga song to som kulen chatrik chingai tilaga ana khang humlang khag bilijang awi tuyarli an bi pronunciation je humlang pushing chamu chat sar khani thingna hili hak khui awanji hili hak khui thaji rom khui laga ana jili ma thalang ke phudik leni je chure ko song ne ka laga awan pa hi ma thana pungai da ana hili khui laga awi bulb je tulip awi bulb je imphali jo ta laga taling ke shi miakli ukruli taling shi ali ukruli besau kida London li jo ke shi Shillong ni jo ke shi yang sa ji ne London ni jo ka laga shiwi atum Botanical Society hili scientific name mi ga Q index le ji mo chene jiling phat ni Q index we wang kala jilang me the London Royal Horticultural Society London atum hinga phat ni dan na jo hodak le hi bai hi
Lili ga omning ka nomang chari kle jang nomon chari dak le mo li ga tha ga nga phat ni hai hi lili ni hai nomon chari ni nga phat ga lastly ki pana aming ki na hang ke Mr. J.R. Cieli ke ji ba hi na ai nan na jo de le ya won hi lili ni aming hi pogos Lilium McLean daming pogau de Shiroi lili ajitun Shiroi lili ji jang Shiroi lili hi Frank Kingdom Ward ano kala approval Jean McLean awi aming McLean aming ji jili phok laga Lilium McKinley the Shiroi lili hi phokai de approval aming ji sang ka jang hiwi shapshiba hi atunang 6-7 years back hun liga le ke jikta shakza liga jiba awak li jan sa jiba oh jiba isha balong the ya le a one shap te de Frank Kingdom Ward hi itum ukruli ba ali a one shap to jini ke jiba a one mang yang mo itum shiroi lili da shiroi lili da hang dak li Frank Kingdom Ward hang in a Christian hang ba awi Christian hang ning ko ka ana awi observation ak le how law matang li ichi hang ngai ni jiwi ning bai rapur sa ngai ni jang ani ta hang ji substitute pa okay just listen up we could hear the musical monotonous hey ho hey growing louder at a time then fading slowly away. Nothing is more characteristic of the Naga hills than this rhythmical chant that accompanies all hard labor. They are masters of syncopation. They are the masters of syncopation too. However complicated the pattern of the chant is, rhythm is never lost. Ayara shirik shong kalaga han gada shong le ara shinaw ping na mangali chat. Jiwi kunugli tarpena ping na shur, jiwi kunugli merna ping na shur laga atum hi Harvest Festival the chapter jili sang dak le no atum hi phung dak le ni hey ha da salaga rhythmic sala kan sa dak le ji ana ji phning ga ana khak bi ni ituming leili haula hi cha la gun sa phung ji ni lei phung ji ni ara hiwilin thada just one thought hai ngai ko thada ingui sala pai but pyomi lo ngui de le ko itum na haula jaina asmala itum ngana yeng se haula ji ko Tangkhul tuan sa sani ka iram tuan sa sani klejang ing hangai ji ko Tangkhul jing mau jang thaga haula hi atam itum sa ki haula ping Tangkhul tu ko thaga hi haula hi leng shok hi tingkum thumram ka sa ro mak mukarang sa ro mucham narang jang mongji yang ka thaga itum na phning gi ji ba na ba itum na haula pa hil preserve sa vai sali tune pa li preserve sa la tuyar pa li preserve ma sa thu iram wi ata da phali wi or chui to som or chui da aram wi iram wi la ping ja acha ba itum na ji pa sang si ji ba ag chang na haula ji mu shong nikle ga jang chui ta da ninga ka pura pung sanga ji ko iram li haula ma khle maning no iram ja ka iram pa si ba iram ba inyang ka thiar ga am the thro ko iram li ari phning le ka la khai mi ping haula sa gi mi ping ara I ma phning mani ma thai mani iram le na ram le ka ta ni lo ta thwe ba shi ne itum hi iram wi haula na ram wi haula ji acha wi itum ne ta do hikta wi situation hikta wi competition thali lo hikta wi program thali lo Tangkhul tu ye na kham tu ya ka pi khai haula pa chi mang min ga ba 30-20 years down the line mang all ka itum wi ak chang iram wi haula ji shok si ji ba tilga ta da khang yaw si ji ba 이름이 하울라 잘라고 샤 다가 지금 샤가 가사니글라 지위라 바질 더 preserve 사 미게타 인라사 주변에 뒤아 뱅질 더 쿠일가 쇼쿠일가 사파니가 아들라 다들 이 반닝지고 다들 닝아 그들아 뿌응 썩지네 닝가 툼히라 뿌응 썩네 다가 situation hilliga otherwise the way forward ari atang itum apang khang le kya ka zatle Mumbai li Prague sang miyaga now kya kala le do hi jang ara so they're just expanding like anything that hi situation hili ka thakla the how do we teach itum nangra ping itum society itum culture hi
Iklatan culture he we take really very much paralyzed. Thage here situation paralyzed situation he in the even now like how much can I pass it on because by his situation akle delay. Itum welfare society bashino organize like football or so many other activities. Kachung active salakan delay. It was suggestion number 1. Hiwi kita ragzip kujila chotla kase. The ragzip tile laga thada adang Hokharai kita thada culture kita ji chita la kamna laga thada hawla la sayang football ji mang rewlang kita thada hawla ang la tam khui laga ungau ki hiwa thada makana niklu jang ki thada pening jigo. Society itum culture hi thada ka thada itum propagate sapai niklo ki jiba hi agam pening sangai number 1. Ka khnia sada khnawa sada acha lagwa awai itum le Christian hangjini itum kya kana nisabun saba ni itum le Christian hang pi ba klejong I don't know kya kana itum abawa ping itum kya kana inang rally mapirang ka itum Christian hang klejong or lai le Christian pa mi klejong are itum iwi thai guli itum society hi transition le go awo ayi we thought that the Christian hang ka pass on ka sa ba hi ara hi face out saman khani himalai thura ka hi pa hi aina ladi ka pawi written tradition pa hi ara mara khui thela mara khui la dik leina wo hi china it the suggestion akana ba Mumbai hili pam dak le ava ping kai kan initiative khui la ka hada storytelling with the program ta ma champagne ni jang weekend tali or once in a month thada la ka naung raping li ava we or Christian hang la ka masa pai ni klejang kiji thada ka ning hi natam mangali hangai jini ava ba kai gina thada initiative khui laga private mini library ma champagne ni klejang thada na wilari ka in lai ka thada sar contribute sang role ka share sang role ji circulate sa ji awa I folk tale sa la share sa la ka ra la ka atumli pang room ji chita situation masa pai ni klejang thada tui kini thada suggestion kini adang we thoughts ka thumpur laga rapur khui laga na thada suggestion kini hi thadan thum mangali hai ngai ni itum hawla ka saina I think Tangkhul side discourage something go I'm sorry for that if I'm going to that line ka thada ning pa hijang itum society ati shuri thum thada debate ka sa itum ning evolve ka sa hidar ka sai ge ji thada tui kini thumang hin thum mangali hai ngai ning shlakai Shlagay ratio chief case amay Thothar Ningshen li arava issue hi hunaka Panglan lay de lay jina Panglan rasinga meruno Panglan kubay laga hunaka hi amay tai shok ungnaw li atam mid lay ali lasa fa atam mid lay jina na khangran sa milo Panglan jira singa meruno. Hello. Yeah. Khayaishai khangyi lirazang kai tum saikor issue chief guest of honor kala invitees being Tangkhul Welfare Society we kaphangali ru phni dui thada salam hang jipun ni le ari isina achi kumui welfare li khanghan items kuchung khui kha tam tharan isina judges machine no khu yang mi khai khwai khangwat atam tharan maya mi khai achum bing ni na chungni jakmai hang ge stay pon da sa de isin la Panglan ge tyo khomi ngai le jena ching shi de isina judge achi we competition item ni judge sang da kleina thum psychorally stage li hoga ngai le kala ya really la pon hang ji ge aji isina machine mu khu yang mi gi de le da kla athum bing we ami ngai na pon da athum na items ke ji ba yang mi gi ji kle ji je Hogopokli, na tum saikor na aming how shock pon the stage kami man lo Ningshen. Howla kala lungchan lawi hi issue judge katum lay Mr. Atai shokung now Timreiyo Ramror and Miss Pemi Kamrang hina howla kala lungchan la. Kakni li choreography and acting play yang migi jina Miss Opem Zimik Miss Ringrajon Zimik. Last sem winner, Reverend Dr. Joel Azeama, Miss John Peter Kasar. Jokes wihi, Dr. Johnson Jitu,
Mr. Achan Sharon, and Miss Ashim Raingam. Southela Khangrio ina Miss Drusilla Kamrang, Miss Ringpawan Lunglang, and Miss Ashim Aziama. Kala issue Khayaishai and arm wrestling machine Mukuyang Mina, Mr. Samson Vashum, Aina, Mr. Kuting Puncham now he being hine. Ashi Tradapanga hina, Achi issue competition Sagi Mushun Yankuyang meeting. Je atumli Panglan Sami issue President, Mr. Atomid Lali Panglan. Kasha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, Mr. Yarina Pangapia Mise, Atumna Sakrak Lesai Chilla, Ishina Kumjon Pogratum Taran Matam took me young Pivan, the Kyo Commands Sai Chilla, she Welfare Society and Ran made Leiyaphi. In share psychology, he are limited by tumli backstage behind the scene kalamangaling ishiling John Mikhai atum being issue comparing a minor Miss Thanmila R Shimray kala issue recording secretary Sami the class even you say recording Sami the clay Miss Themchuiwor Mayowung aina Miss Sochantha Shangh ani ashimatili lahing hot stage likami vai pod laye kala issue artist Sami the clay Mr. Senki and Miss Azenou anikni lila hibakwa stage likami vai chili aina show the issue stage banner shem kami program banner shem kami Miss Yuryang la muilung atam gujda ali khonghot atam saran anam thantup sami chinge jeni ishin la achu liri liwa hada yari la azakhang chithengai da Miss Yuryang la ayang na le saga stage khaka milo kala ishui ari kayangi le ai da clay souvenir anniversary souvenir kala ishui pamphlet ta program design sami ai da clay Mr. Ang moho ali la atpam hi le de le kha atung li kha ka milo isina khangjon go bodam tharan anam tham tu baina souvenir hi la sari le sai anam thala kain awi khangjon jang go kupsang khami lak le jiwangai na ali la issue welfare wangai gati o khamang sala panglan mingai le laga hili maji that ka pai hada kutong hui thai le thai sir de le really issue photographer Mr. Somi Pei tin pei ali la issue welfare wangai la nila Hilila kati o kumang sa labi ngay lina la stage ka kami lo ding sinare. Feeling so the issue ajui traditional show sami the kita klay Thanmila la Miss Themchang klawi team Miss Themchang lila tum ni hogali shitle. He ngarani ko issue General Secretary ay na issue President anik nila tam milishitale.
Ningshen. Ari hili yariwa tam hunna kamang lo khilaga we ishi ari running current Tangkhul Welfare Society we executive sami dakle 2022 to 2025 we executive mi ishi yarui li ari atam yukhiliga la hangstengai le jena issue executive ping la apam khle le khawa amin ko ina phonna hili kamilo ina issue executive ping amin je atum designation ina phonna hangshok mi ge Shokmaman Lelga item Lahami Manaway issue Yari, President Sadagli, Mr. Somatai Releng, Vice President Mr. Raingam Rayama, General Secretary Mr. Shangh Themchuiwor, Joint General Secretary Ms. Leiyaphi Leisan, Finance Secretary Mr. Raingam Muiva, Joint Finance Secretary Mr. Yaimi Tungshang, Education Secretary Ms. Leiyaphi, Cultural Secretary Mr. Shangh, Sports Secretary Mr. Shimray, Kumra, and Information and Public Secretary Mr. Sochantha, Public Relations Secretary Mr. Horaime, Leisan, Khayaishai Treasurer Mr. Shimrah. He had the issue me Tradakni, Executive Tradakni lately. Arriva, Mopai to Recatale issue a Pailaga in the Zipqui Layla, Yarili Pon Hangasen Pon the issue. Executive being la group photo aklam, Lilang Jena Hitanja will isila Amu Aka Kafkuyoge. Shimray.